want idea we are K.M.A for a year no kwan bi so no enkwada no eye dibem ne man kwada ne dibem eye aba o mafam ye se baby ya Ghana ne ya ba beduru sesei no obobobobobobobobo boys ne se ye ne adwuma ye girls ne se ye ne adwuma ye emra ye start saade we Pragya India school ni akwada bi o ene koye as the project work ene wode koye na efama no ene ne krom India start ye tricycle eboa transportation ne sane amane amane no e no tuk so it's Asian countries in there omunyina use yes but ye de mrato ho ye de no starting say eba no agi boom and ye hwa ni say ya ana nyame amfa kwam ye sa so de campaign in 2020 elections it is about political it's about be political ade na da ho no awo ade we ya K.M.A for do omonsa kasa no omun fanse o madwunim say o metua ho ka in 2024 elections no MPP aban ebetua sa ade we ho ka in 2024 elections ade we ya omo yesa no ya ba bedru point ya omo ma ade na ba be politics ahyase no a ebewura ye man ni mu no a na na konta se ye mrabi antutuye bi na na wo so mo de tutoto ho a ntempara womfa entoto ho nanka ye hu se ne yebesi atenetene nkwada no ama adwuma no so mo be ye kra no a ye hu omo limit baby on be ye e de free ababedru ene baby omu ntimi nko so hu akonta eno ne ye ne ade no so ababetro me kai se mrebi tafo Pragya for no ne tafo for police for the bomu sa e ma ye sre lord nu nsa ene tafo municipal assembly ne se baby e dro no assemblies ne mram e bia akonta ye bia park bi so de amamo munkogu ho na momfa ho nye station akrache for transport municipal transport officers ne beba ho e bia mokra mo engage DVL for o ma be training kakra de amamo ma issue license e de amamo ma issue e bia o mate o mu kuo ebia mo taxi ona mo kyerɛkyerɛ mo Pragya no odi traffic mu a enyi mfa ho eso red ya osusu gina bi woni car nyina ye pɛ se ne motor rider ebe gina no osusu gina ya kyerɛkyerɛ mo kakran saa akota ye de ne saa ne ehwe o mo sei saa ene aba bedu ba bi a ye duru no ade na ɛda ho no mo saa no aye pesepa ene ne kokoni ahan Alhaji K.M.A so Alhaji assalamu alaikum salam na what to say na nro awo na o ma omrante etisi montre a omo eye dede sa no ana na se we di afumu mu line no enye clear me line eye Alhaji utemenka me to nka isi me say ne e course nro ya emrante munimuni ni amagu kwam ani dede na mbeku ya muni police foi eye mu panifo na ma sanction ana se wo mo ana eye ena mososo mu hu dia mo baye man tu ka te ne mom dia me tite u bi tane se ye munumunu bi na ai cement won kwan no so e dia age kwan no wo ma muni ni nyina agu wo ma te agu montre so wo so mo ni police fo ni be yem san se ekrom dia mo beba o se wo ma ti agu abonten hello Alhaji K.M.A me say momrante na tigu montre so no mo ya we enya temi o kaya na die free ju ade ba ni nyina no mo ya we me se enya temi na o kaya na so da ben na se na obi ansi krom me kan ru ane na nsa na asem me nya we yes eti wo videos no videos no hu bi aya okasa akoda eti ade nyina etwa de babisi se ne enkwada ne ye ya ekoya to the extent so moto abo eba police for ema enru akra ne K.M.A for soja for na bam ebe disperse wo mo K.M.A ni mu ho no mo no ekodi extreme bara konta ne nyina etwa de babisi ne me kan se ade no ababeye political campaign ade in 2020 ene ye de boboy ho e de akọ 2024 boys no ba bia befa bia ye ni adwumaye saa ne a
yɛde ababedu baabi a ɛduru yo eti ahyɛseɛ no a ɛne ntɛmpara no a ɛna na wɔsɛ yɛde ntutue bi egu akwam ebi a o Pragya no wobɛtumi de afiri ebi asoame na de adu so amrun about da wani ne kɔ ebi a wobɛtumi de adu ha sei da wani ne kɔ ade na no ɛyɛ ɔmo den why akota ne nyinaa yɛ edike sɛ wo sɛ adeɛ bia no wo ya wo ma no kwan ma ne ya no wo sɛ ɛyɛ normal ba ne sɛ ne deɛ wo sɛ minyan ya be conservative sɛ o sesa that's it change bia na den change bia na den etimi anya me wanwa sɛ ɛno a ɔmo call ya to the extent so ɔmo ne police for di bom ɛma soja for bɛ mu ansa na ɔmo timi disperse ɔmo na kota sa station ɔmo ka ho asɛmi Kejeia na esi hɔ no mo sei na yɛse yesi ama cars akwa kogina hɔ no mo no ede fa cars sɛ oh anywhere you cry cars 100 kura ntimi nyina Kejeia ho so my in stores stores it is more it na sa stations no matia udru tech a friend say K.M.A the main campus one no gate na no now born him kakra station bi no market wo ho no no it's because say okọ Kejeia wonya baabi nyina also didi ya create station wo ho say every junction bia ne intersection bia no ya create station ho no ni na ye say Kejeia na esi wo no no ye say ne ye Kejeia say be ya cars Kejeia was a bus terminal na bus terminal abeye shops and now and a buy a refi more terminal no be a car be more it was a driver ni no so didi survive so and omo akeka omo bom enti ene se bia wote ba bi te se atonso a udu tech junction hono ma ya create station obetime nya car trotro taxi wo de be ko atonso wo de be ko santase wo de be ko abuakwa so hu odu agnaga junction so o ma create station ho intersections bia no wo de resofula interchange omo so omo ye aye resofula ase hono mo eni sojafo na dim hono mo by composite by force o ma ba be create station hono mo nyina ye se ye Kejeia no yese Kejeia de ne ye bus terminal ewi ase stores na be hia yen echen cars na be kwa kogina ho no mo no cars na so doors mo cars na so doors and in that so na ewom yese at least race course yesi ho no mo come dem call level ho monfa ayi grade and call level ho no makonta na abo fitai monfa bi engu ho no mo emfa ema wo no na wo mo enya ba bi emfa nyire gina akota wi ase no hwe ne race course no so akwakọ yesi wo no mo enti rubber ni twa no ho a entwa e wo so didi e wo so survive enye se bia wo bu mra so na wo de adidie no ene yeso so but at least yeso so mpedimfo no akonta odin sisi yegu akwa mu a e be din se di pa de bebu so very simple a lack of communication and education a lack of communication and education and ama we nyina be du ba bia yadui se proper education ko so asade we nkaye Pastor Komako radio so ni also many stakeholders e share bebre eno de so far as we nipa wote ase no ye see etrente ya yenya che so a na so mo say brankasa I was say mo sheda pa ne mpanifo no hia o say o mo doso asem na ye ka no mo doso boss say wo ja wo mo a o be hadwen eno ase say nye soldiers na ye police a sa ma e bia boss ka say wo tie nka wo ka asem foforo say soldiers na ba mu a ke tie he nka asem foforo na ye ka omodoso de hwe cloud no omodoso and adwuma no omo ye no so no ekwan ba ko mienu miensa bi so no eboa ye Ghana fo na eboa Ghana fo no enti eye education and communication very simple adwuma na wo ye no menua mesrew menka ase me ma wo nya adwuma na ebomu no hwe sai eni ma weni enti ebe ya adwuma no wo ye duduru ha na wo gira ebi so obi so be fa bia beduru ha na ono so asan na ma kuruma hen ope omo traffic chi kromo pa anya Pragya fo enya bobo ya fo ye trotro drivers na but o se bus o ma fo mo adi e ba se trotro drivers o mo bose o mo bose na sane na me ko ba bi wadum e na mfa taxi trotro driver ne taxi driver no o se actually that dey dia ma ye se mo down se but the taxi ni ho o ka wi ya no peja li just yi o ma yire and I'm say abia babo obi enkwan obi dwawo no obi gwa ba boss what you say enti eh sanete but me sre Kumasi Metropolitan Assembly era SOMPA one regional minister and a Santi regional penning for ye de Kumasi ano no so one for na nsi for ma ade na se kopa pa omudi mpamuda e kobone nso omudi mpamuda e wo so mo tenase na omuni mpanifo kasa
ebia bambo mu kura na ebia yede niam be gu akwam se bia prosifo no kura na ebe yi wo mo de afiri ho a ye fa sojafo no bi meka wo mo ho na se soja ni gina ho a Pragya ni no omma. It's like I say a prosifo e no mo ti kurum ha no ye nsuro wo mo because ye wadwempo bi say police ni de sabi ebinom se bia wo mani sika ebia obagenti obetima atwa fa no so but soja ni be kan police ni hu no mo gina ho no mo a wonye. So he say anya careful as ade we no ebe and I say no say alaji no alaji K.M.A woni ni di nkomo no aso wonte wo kasa Otipa. Yes, what the okay now what? Because me take move by now no asema wo kan na mete. Otipa. Say the security implications of this very thing. Eso ye die. Because yeah, one you can fra ho. Obi a e come de no abrante bi e come de no otifie. Nyema bi say ya no mde omujimo. Ya it will surprise you or you need kwabna say omo omujam hoyi enye omunya na twi Pragya. So no wakwajim. Me si bebre hono ma na damfo ko no di na. Wa se ko to an odi mu no Pragya. Me si bebre. Na niema na omumuru na free kwa. Eno so e. We na omumuru ni ne so e. O se obi wa wo so wo demonstration no o se kai. Ade ba ko a mani ji ye se omo start so omo ye interchange we. Because ye can me try catch them omo say a year ago say kopa ba bi a obede obetima tena preko earlier the better. Yes sir. Se on betena ha be ye concern anya soro ha. Mo fa mo concern nko any other station because genuinely Kumasi so gradually eba be ya say impunti obi aye mpene but empeni for no so ask Kwabena and you also saying say akodu pempenso a ye jade ma ne seya na ekodu ba bi ma eje nsemo a aye knee-jerk reactions. Knee-jerk reactions. How can we on say yaw ye check Kejeia and ye ni abreach stores no people started talking say aden mama cars no aye so limited. We thought saying hard you know. Now Kumasi is so choked. Unza konta Kejeia na esi wono mo ye ntɔ ade. Ye ntɔ ade. Omo so so de kubusa wo mo say ye ntɔ ade. No driver no na di nipa na ba driver no so enya space no de nipa na ba it was nipa no wo kwan ho osi omo AG runabout it odu kwan ho beto ho no akwasa no it Kejeia ho no onwura ho da it niama ne besisi wo sa mo nto naka ujina so what I say adawa fo no na di nipa ba honom adawa fo no so na mama kwan amoma no na mo di mo nikosi stores so adawa fo the creative market enya market in the creative adawa fo baby adawa ni bejira bia wo beko akofa ka other markets na e ka say ayi omuntu ko omo so omo nko no because driver no emfa car no nko na obi debi ye o Kejeia atiti Kejeia adawa fo na di nipa ba ho me ko fa car o Kejeia meto fruit me duru Kejeia meto bi meto bibia di obo so de asenity me duru Kejeia meto bi of office na ba office station Kejeia o turn ni ema wi o Kejeia no afa ne car ko de wo kwa yie me se ejadie no bra o ma anya ba bia terminal ma asie no kakra bi no eno kra so so ni asa wa bi dia ye stores bi dia asie okra school ho it was supposed to be a terminal. Yes. It was a getting for about 500 cars to go. Ye Kejeia ye nim ene ne o ma ye ni se si ade wo no mi fe mfaso ni so Kejeia ni wo ha ko busa na se ye to ade enti na obi o wo store bia wo Kejeia bi esu se ye nto ade adawa fo na de domo ba adawa fo na de domo ba oni sika ye nto he ade enti electricity no ontua water enti ne yedundum kane doba ni na o de dom be ba no ma ne ba bi antena o na o store no na hia mo na mo ye store egu ho no mo sa na egu ho no mo na kuri se nananum duom tumi no e sore a kayedi na officer Pragya issue te said your hini kan ayeni hanom na santema awurase o ye ne niema bi kakra obi ana o di 10 days ye ni wo ba ma pie if you Dr. Mensa ho no mo de ba hello everyone for you say on for do I say double say so and e ko say hello me say me compare me one of the days na me say me kwakofa hello anim ho no ma de atwa runabout no daytime runabout no ene nka unko madam ba Kumasi na o se okwa ko hu obi ho ka unko from rob hello anim ho no mo
baby asantase taxi station na me see mu say me say 1 hour crowd na obejina ho menu me hu say se car no me tam car no so usifiri mu enante what is this ni nyina ye plan na and akota nananom a ye kan yeti kroma say nanana bantama hene e fato no ho so obeboa ye papa o sasibi ewiase de asem no mo kan afide nananom age adwuma na free ensem na de the authority ni padase ni noa no politician no a wono no te wono mo no a ye fa ne say mo de kumase ye mo strongo nte du ba bi amu ye bibia na musuru nananom yi wo manim na o mo na age aye amamo no nananom ye kokodu ba bi na say emu da onom kakra nananom age free ensem nananom age free ensem ene ena abudi ene ye jama K.M.A for say munye ya efoforo mu yi ena efoforo mu yi yese ya yesi mo mu nkokrum no nye kumase ne de be start se Pragya kumase bi ni kumase nche tachiman ene sunwa ni brekum tachiman runabout ene miaye bibia Pragya ne nko ye adwuma omo so ye omo adwa na Pragya ni kumase tachiman omo hwamitie ya hyehyɛ ya ma o ma awel ono no ye omo chairman omo diso tachiman runabout nko ho Dr. Poku mfa ha Sunyai road mfa ho ya hyehyɛ ya ma o Sunyai sanete ye wo mu station ti se me kofa bia minim se me kwa ha mehuom na me de o mako Sunyai kuro mankasa Pragya no enwura ho tu betima kokro mo hu te be yo se Pragya enso Pragya ho adan ne ba development okuma senkoa na ye yesei samanyofo the way kumase ye way nana mu gidie ni obuo no ka me pa kaya bibi so mo lobby mfa nana no so wo he bi na solid na ye se Pragya enko kejetia ko bi enko gina enko edu omu yi ko mu betie but akoya manyosam pe wo bi be edi pe ebeye points ento be kwa kwhwe o machi wan se munya adwuma nye wan se kakra na mo ye no enso mo beje from sem enti ye nya adwuma nye ti ya ntwitwi eni amro prinsu ya adwuma ti ye nya wom no mo so fatuo mra ekom de wo hia sojania bona so mu po sojania sum bra ya hwe ya kumase development ye nya bi da sane ma wenti ya ntiaba 2028 34 ya ntiaba ena ni e say ya first starting free ha ye di bra ade bi e free baby ni akohwe baby ya starting we mu so edru wa ye se twerofo ye nka bi hello afamani mo ye say drop road this ubedru ma bi tutoko pavement so wo mu nyina ya mpamo na kuma se nya na ni mo nya momra na ye ka se wo mu nya adwuma bra emwa yen dia wa mo ye ebi wo pe bia Pragya ya hyehyemra e dia ma wo ade na kuma se nko a wo mo pese wo mo bedi so na ni pedi wo machi say anja wo mo be so be say bra matia faso ntemfa